Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-salam jama'a kulu mataran wa matga mai arwar nya fo senare no Umar Haruna Zarma Tech TV. Inshallah yi won kun video hadda ni gote TikTok kul video ne lihim kay kan guna kalam ko ngam. Ifa sano iti yade. Ig be kay won TikTok bor bo bis be halinga won content igin kan tangega. To inshallah kuni kabim chabaran sino matkan tinigi tek won konto haboy kamboy kul sin kan tanaga no won konto da agin te bakan go boyda borfo go boyda kamboga nisbay to yikul hon kuni won kun vidora igi chabaran sen nan kan ko fur kun kida han won konto ni hinno go boyda wala and borfo no go boyda ifo seno yine mo na chabaran sen agin te won TikTok konto den no go boyda borfo go boyda bora ko kay fote kam man haba bon bora sidimo bora gidimo kan ninno wal bindin won konto aberi ado hal abonnement zambarfo e zambar zangu woygu waranka iwonya boram ka lokti kain foran te jir fo yinki hinzin ko ngodi non konto lokti kain fora boram ka borama tanaga ndin won mursu tabo kulkante banda no won konto bon no mursana to woni magana ine kuna kamata ndayim chabi woni nyezese matkantin borak tek habodi ngon konto kam ba bor fo bang mataga borasin kantaga kama chini kukende infriwan bidara halba infriwan bidara mo don kun tin won chaîne wala ka sintre kan sagne Zarma Tech TV dima nani sa abonné di YouTube porano won gona num gunne hantum chere fo gon kanga hantum abonné dima nani se ligda kan oples mom oples nan dir ko te TikTok ora mo gon gona num gunne yi wona profile picture ga yon fotaga nigi di please chere fo manani se num kane ganda num bor business de so ni gon manani se num ka commentaire da num hantum video kan cinarang bayim kandaran se nemo ko ma partager portfolio hinka wali hinse lol hina den inshallah aram nya video kul kan dumaran di karan bayim famanda se be kul kan gon haya am burje ke hantu mi sey wona commentaire bon inshallah hayo de hayo no kan to kanim video ta bo igi video ta bon de hayo mono to kan in borano in whatsapp li mara in videos kan te bora sek sam no hare igi te bora inshallah leno igna assalamu alaikum. Okay, mashallah matkanci kuni na imka akcha baran sai matkanci na rang takba han hinno go godnu wana TikTok konto wal binde morfongo goda kamboga kan kanin. Okay, mashallah sonum funu wan TikTok konto ra chini wan TikTok ra chini tin funu wan TikTok ra nim kan neo closo do kango ne achine ne borde son al halo kango num furara nim candika ne sore hinzo do num furara chini din furara chini nim kan ne ganna kagnan se setting and privacy num furara chini din furara tin son num kane ona kagran se security num furara tin zantok furara ne num kaba afo ehinkan ta ona kagran se management device num furara tin to zantok furara tin bay kulkan go din wan TikTok wala hay kulkan bon wan TikTok konto ni active aga affichen se ne yatin se ler mar kulkan dum no hay kulkan no ordinateur no kromrano no kulkan de borago neno no gulkde halla se ler mar ko won kay won konto go ay won mono din se ler won e mar ko dum mama cin won no hinne nigda kan se de tusan al halo ne ifono igna akwatiza al halo kan go ne waya cin ganna hinne niga se ler wada nigin won konto zuman se ler wadin bon to hinkan tamo yina igi tabana se matkanci nigte ganjin wana no wana TikTok konto bor forma tanaga ima tanaga kino faida inka ci matoring te zantok furne wode nan kada ni se security din furara cine sonum kaba afo hinza itachan tado nigdi nan kai gidan two step verification code sonum kane nigdi flash izo kango ne nan kan de dan off on gan na ne cin zanin na ne cin so matono nigi baka wat kulkan cin nigi baka furno on kontora code fo sambin se amma alaikum salam I code fo sambin se wat kai ni code ni sambin se nigini dangan wana konton fe to wone yodin ka kan tunan code ni igan sambin se iri hin kono wan kan nigi bay do wan kan sebe nigini ke furno wana nigini kin email odan no google konto da ka bo igin kan sambin se no da hare igin kan sambin se won portable li maramo matano nigite son kaneo niga nan li marabo no nigi bay ma dake nikan nigi nan ya cine nim ka nemo no one email o koyne nim nana boyacin son za nana boyacin ni ganda ga ciren sa yacin da ciren sa nigi kidan mo koyne no wana mode passo koyne nim no one mode passo dan wat kulkancin ni fatin wana kontora nigi ba mu yak frose ler kulkan bonno so wat kulkancin ni wana kudda yacin to insha Allah babu rabang mi won konto tanaga asfala se borasin kanta ambono for bon so nim ka ne nim dan ne na kai dan se turn on so nim ka ne nim dan one email o kan ba mu goida so yi goida im goidi won email o kai ba yim hayo
so yo email wone no yiga bayim goda so yiga kodda sambisa email o kan bo an gogdi amma yiga email o tugu saboda da bay social media len bor yam yon gono yani ga yiga won email o tugu arans dia so yiga na neo zan tokin won konto email o dan neo yiga sambe yiga tande yiga hantum sen e gan kay nan se send code nim code do na ne atine igen sambini sen won email o bo yiga no sogondi marje soga minti fode dandi igen sambinse so iko ki wana email o gon kide halin sambise yacine imi yakka ko inshallah. Okay, mashallah matkan cara wodi won koddo ne sambise yacine so igen fer kan copy ko ka dakana go kay ina hayo so igen nan ka fer yacine din nan ka fer yacine arang di koddo ne ngine sifir idduno so igen nanu igen copy so ngne igen copy zani copy yacine so hinne igi fattineo di fattineo ikkaneo igen nan kadan okay awongo kanda nga so igi te minimize imli mare samba fofo 48 so igi samba fofo kadan okay 98 37 okay nimli mare da yacin matkancin gogida zan to kli mare da yacin hinne so aga passen se yacine matkancin gogidi nima gorandin wana nim saving so matkancin gogidi inshallah ni gidi ne no two step verification code do furna no won email on ye no won mode passo mo wat kulkancin ne cecin furna wana konto ma aranga dine two step verification code do in tonandi to inshallah wona dinditen wana konto sen konto nin hagoina kam bay kunno sin kene ngam konto tanaga inshallah to inshallah ne na igna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aram sidni mo ambi de parta zara won nyak fo senese inga won whatsapp group era na kulde kan aram baro won nyak fo sene gono inga mo do kudu vida won nafa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh